Nigogona rikuyoretwo ni thaayu no hindi ria mubunge wa Kigumo Wangari wa Mwaniki egutiriaga miario yake kuria ekuhinyagiria muingi gukorwo kinyita mutongoria wa bururi guoko. Hau niho gikundi kia nyanake kiambiririe kuhuyuka ritwa ria munini wa mutongoria wa bururi. Riu ri tuguthie tugeithie Uhuru niwe tutamburite tarewe ucio niwe kiongozi witu no ria twiraga nie hakwa niguo njikaga ndikwaria honge nie ngeraga raini ya Uhuru muigai wa Kenyatta na ndikwehuta. Giiko giki ni kionekire kurarakia mubunge wa kaunti ya Murang'A Sabina Wanjiru acege uria niwe ukunyitite atongoria aya ugeni na haha aremwo ni gukiririria o nginya aita Maithori guku igongona rikiamba kurugama kwa ihinda. Rekei ndimwire andu aitu iganago yariria yakwa na njere neki tutondu ndimwendete muno maranga yokoro gukite haho tumitwo ni mundu ndamuthaitha ndeta maitu wanyu wa kaunti nie mutikanyorore kwina ageni guku ndimwire shetani aci na nie ndire mundu nyongithagia kireru twokirire ithuothe kiroko tene andu aitu. Gutire mundu Uhuru ahete giteo ta William Ruto. Gutire ona nie. Gutire mundu Uhuru ahete giteo ta deputy president wake William Samoei Arap Ruto. Nagohe mundu ka platform ha Murang'A akauga Uhuru ena thena nake nie ndirenda kumwira from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Ona gukiri uguo Giiko giki gitinagiriria atongoria aya kuhunjia ndumiriri yao haha makioneka guturwo ni ciiko cia atumia gutungio ngero. They will not intimidate the women in leadership and they will not use sexuality to intimidate. Kila mama wanashika lazima anze tu story mpaka wanafanya photoshop ili waaibishe wa mama. Tuseme shetani ashi tuko 52%. Na sisi kama wamama tunajua tunateseka. Kuna ile mateso ambao uko nayo kwa moyo na kwa akili na inakusumbua, inaitwa depression. Kwa sababu unaona maisha yako haiendi vizuri. Alafu kuna ile ingine ambao sasa unapigwa na uko na alama na unatakwa damu na unajisikia kama wewe ni mama na uko na watoto, ukipigwa unajiona kweli mimi ninafaa kupigwa na mimi niko na watoto. Ona kuri oro uguo atongoria aya ni magathiriirie ikinya ria ngeithi gatagati ka mutongoria wa bururi na Raila Odinga makiuga ikinya riri ni rirehete thaayu na urumwe bururi-ini. Mwanzo mpya wa kufanya kazi. Hatuwezi shinda mwaka nenda mwaka rudi siasa. Na kama tuko na shida zetu kama watu wa Mount Kenya, hiyo shida tunajua vile tutatatua. Lakini kiongozi wetu wa kwanza hatuna mwingine. Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Igongona-ini riri makiria ikundi itanyihiire 50 nicio citeithikire na muigana wa ciringi milioni 11 iria maheirwo cia gwikuria kuma kuri kigena kia mbeu njithi na atumia. Oriri uteti wa no ukoya matamu ma wathani mwaka-ini wa 2022 uthiete na mbere kuyuia ndambe riu njatukano ya atongoria ni ironeka irathie na mbere gwatukana. Ngiribotera Njata TV kuma kaunti-ini ya Murang'A ni Kanyoro wa Wanjiru.